Туғандар, ассаламу алейкум. Дойны Кейджи каналыбыздын көрүүчүлөрү, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? 27 июнь 2026 жыл. Туғандар, Чүй облусу Сокулук мал базары. Музоосу мененби? Ооба, биринчи туут дейт. 200 миңге берилет дейт. Эркек бургачыбы? Бургачы бир жума болду. Бир жума болуптур бургачынак. Телефон айтып коюңуз. 703 073 43 43 89 20. 89 20. 200 миңге. 200 миңге берилет экен. Касапты койдук да. 200 экен, Элден элге калсын. Болду. Бул шивис. Биринчи баласы мына. Биринчи музоосу. Бүт маалыматты берип. Лимузин парода баласы. Мынакей. Номерлерин калтырдык. Байке кандайсыз? Бул музоолубу? Канча? 170. Канчаны? 165ке бересиз. Эркек экен, а? Ургач киндиги түшө элек экен анда. 165ке беретин дейт байке. Sütü 3. tuğut mu? 13 litre sütü var eкен. 3. tuğut deydi. Bununuz bununuz. 105 ke verir. Ya. 105 ke. Kaça eşke? 105. 105? 105. Buna. Şuna uylardan görünüzler. Narkıçın narkı. Marka 125. 125 deydi. Bayken. Şu aksiya kıldık. Nomeri de aytıp koyuyoruz. 500. 0500 53. 05 53. 03. Buna moğu. Karаңыздар. Жаш кунажын екен бұл. Мақұл байке, өтіп кетейін. Содаңызды берсін. Қана, бір туғандық. Мына андан кейін бір туғандық бар екен. Қаншадан? Өзү музоос жок, өзү эле 120 сурап атабыз. 120 миң сурап атасыз. Қаншанчы туут бұл? 115 ке болса берет екен. 3-чү туут. 3-чү туут. Сағымы? Я. Бұл қанша? 140 миң сом 2-чү туут екен. Мына. Телефонды айтып қойыңыз. 703 073 70 70 Дағы 70 70 79 ке. Çalыңыздар мына. Эки баш арзан уйлардан издегендер болсун. Анда дагы жүрүңүздөр. Навесте сон уйлар бар көрсөтөйт. Тугандар 4-чү поколениядагы таза швиц бар дейт. Мына бир туганыбыз. Жана ээси жок болчу. Музоосу кайсы? Ушулбу? Ургач экен. Сүт эмбейт. Сүттөн чыкты дейт. Базардачы тугандар. Эң чоң уй ушул экен. Канчанчы туут? 3-чү туут. Мына сүт каналдарын, киндиктерин караңыздар. Жакшы уй алам дегендер болсо мына. Базарда кичине үркүп турат. Төртөөнөн тең чыгат бирок, иштейт. Баасын айтем. 340 миң. 340 миң сом сурап атат. Телефон. Ачып кой. Тишин да ачып көрсөтүп коебуз тугандар мына. Болду. Тишинен да жашын билесиздер. Эми телефонун айткын? 500 0500 493 493 492. 492 çalыңыздар. Sütün айтпадыға қанша литр берет? 22 литр суткасына берет. Мына. Төртөөнөн тең сүт чыгат. 22 литр суткасына. Музоосу менен сатылат, Музоосу менен сатылат. Караңыздар мына. 05 форматта тартып атабыз, алызырактан. Бирок чоң уй экен. Мына жанда уйларды көрүңүздөр. Чалып байланышып бул сүттөн чыгыптыр да. Мына ушундай сокулукта турат, чалып байланышып алсаңыздар болот. Бул канчанчысын туйт? Боз. Жаш экен, экинчи туут дейт мына. Караңыздар. Көрсө байкем. Катталуучуларга кенен кылып көрсөтөйүн деген экенсиз да? Жакшы. Баасын айтыңыз эми жакыныраак. 240 сурап атат. 240 миң сом сурап атат. Бул кандай порода? Аралаш. Монбилярд менен аралаш. Телефонду айтып коюңуз. 0707 менен 57 15 дейт. Канча ай боз? 8 ай боз. Канча литр берет тууганда? 18 берген экен. 18-16 литр сүт берет экен. Макул байке, содаңызды берсин. Мынакей. Ай, жетелей бериңиз. Кана. Бул уй кунажынбы? Биринчи туут. Жана тамыр мөрөп аткан ушул экен да. Биринчи туут. Музоосу жокпу? Швиц пародасы. Мына. Канча сом? 170 сурап атат. 170 миң сом. Түшүрүп бересиз. Телефон айтып коюңуз. 705 0705 12 23 23. Болду. Çalыңыздар тугандар. Тугандар мына ушул жерде бул парода окшойт, инем. Кайсы пародадан? Галштин өтө бойлуу экен мынакей. 145. Бою 1.45 дейт. Канчанчысын туулду эми ушул? Экинчи туутунда 30 литр берген.
Ekинchi tuğutunda 30 litre süt bergen. Süt bagытында болот да булар, а? içinde. Buyur, a boz bu, jakın. Mana 10 gündün içinde tuğuydu eken buyurursa. Bahasıçı? 350 ming so'm. Jet oblast dostavkalar bolot, he? Telefonni aytib qo'ygin. 990. 0990 Dağı 990 mana 117. Bu süt bagытындagылардын süt kanalдарын карасаңыздар мына. Маяка чейин толтуруптур. Bir ile baş mı? Mına kimde kim alam dese çalıp baylanışıp sodalashıp alsаңыздар болот. Жети область доставкаларын uyuşturup berem deyт. Qancha bunun? Bas. 195 muzosu çoğayıp kaldı. Urgaç eken. Mına qançanчы tuğut? 4-nчүsүн tuğan. Mına ki soskalarında da ürptörün qarаңызda soskalar birдей eken. 4 öğrentek çıqabı? Qancha litre çıqat? Siz beret mına. 15 litre o da. 15 sutkasına o? Bol. 15 litre beret eken. 190 ming dedin. Çürü berezin. 95 mi? Ha 195 ming deyt. Mına. Düşürüp verem o. Dağı düşürüp beret eken. Telefonunu aytıp koy yanda. 505 0505 01 01 01 01 13 deyt. Mına. Görüңүздөр. Anam o targılıylardı da göreli. Kimiki targılı? Yaktı Kança bağısı? 250 deyt targılıydı. Boğaz bak. Jelini salıp başladı deyt. Boğaz deyt mına. Kançancını tuyut buyursa? Üçüncü tuyut bolat eken de mına targılıydı. Jedeleçi ana. Artlarından göstereyim mına. Kança dedin bağısı? 250. 250 ming deyt. Bolçu bul. 160. Muz olsun menen be? Geçe tuğuptur muz olsun. Kitçine eken. Kançançın tuğdu? 4-nчү tuğut eken. Bolçu. Bu 4-nчүsүн tuyut. Tuyut. Yerini salıp başladı. Bağısı? 180. 180. Nomer telefon. 550 550 403 403 024. Kayaklı uyları bular? Karabalta. Cayılı rayonu. Maqıl çalыңыздар anda. Alam degenler bolsa qarаңыздар. Maqıl da жақсы uylar bolot tuğanlar. Naves ısıqta Naves'in işlerinden göstereyim. Uy qancha qunazın? Ya. 110 deyt. 110 ming so'm. Buningizchi? Boğaz bu? Bu başqanık. Ayaqda uylarni ko'raylik. Nima uy bor ekan bu muz olsun meni. Uy qancha ekan uy? 220. Senikimi? Qanday? Yaxshimi? Bunaki. Erkek muz olsun meni. Erkek. Qanchani tuğdu bu? 4 tuğdu. Qancha litr beradi? Az 15 litrgacha süt beradi ekan, e? Mana aralıqtарын qarаңыздар. Бұл қайсы парададан? Өзіңіздің жергілікті? Жергілікті Местный жергілікті уйлардан екен. Телефонын айтасыңды? 0554 95 95 52. Төртеуінен тең шығады? Төртеуі қызылдап шығады екен, айып жоқ. Дағы содасы бар екен, түшіріп береді екен. Еркек мұз olsun менен. Мына, соққылықта тұрады. Екеуі тең бе? 6 aydan boz, öteng. 6 aydan boz deydi. Balar 160'tan. 160 mingden. Angus deydi, mına ki. 160 mingden deydi. Bu ikinci tut, üçüncü tut. Yaş eken anda? Yaş. İkinci tut. Dastavka Üçüncü tut. Liboy jaka. Jet oblast dastavka var. Litovuz var. Telefonunu aytıp koyunuz. 709 0709 94 94 91. 91. Eki baş mı? Eki baş. Düşürüp beresiz. Sağanğa joz 160 ming so'mdan surap atat. Sodası var. Jet ayga düşüp. Oldu. Sodan ardı versin, he?